kok kayak konon bae. Ih, ternyata bener no. Nyata beli. Ini. Kok si lemes pisan ku? Ya sebenarnya kita banci gak ora. Kita sengit banget rombongan pajak nih moyok bae bapak-bapakku. Kabaran temen Mama Sheila, dua anak panci. Kamu kiaran maman ki. Bayar 10 sikil takang dasen das. Aduh, Mama, ya lumayanan sila kemana. Kita newis orang men ku. Gara-gara banci mari ngomong ku Mandara. Iya, Lantra. rahasia dong. Lah, delengan. Lamonan anu makin jadi banci ki wis pesan. Alah, Wis anak BPKB nih. waduh, bisa na surat-surat ya. Anak sertifikate dari banci ku Mandara. Sengit banget. Ya mulai nih gak usah kecil Raden Banci. Oh, pantesan no, lagi suka tekaku. Ih, kujo Raden Banci nih. Perangan mulamun aku pengen jadi dalang. Iya. Pengen jadi pendekar sing gagah. Ya iya sih ada menjadi pendekar. Iya. Ya agar pendekar banci. Sira ke blend bae. Sira wanita aku. Ini wanita sira. Tak jambak. Tak jambak sedih. Sengit banget. Sira. Ngomongin kita sira ke banci. Timbang. Ikutin. Sira. Pakak banci. Maning-maning banci guys. Sira ke banci. Mana gak? Dijadiku. Enggak. Kita Timbang. ke sini. Iku Mandara. Mata. Kita nulis lata iku. Mana kepencong? Sengit. Yang itu kan pasti lemes pisan tingeling. Sing lagi meteng ngomong tingeling bagian bagus gampang aja bayar banci mah. Paternin aku sing belani kita ku siji. Sapa? Sinden. Pantesan harus sore datang di sini. Ana sing komen ning Facebook ya kan Jaradin duwe itu temenan banci. Beli jakana. Meloni baik sindene kemaning. Ya iyalah. Wong peguan banci kari apa-apa ku. Toli mangsa asir kendelang wandan baka moyok wong lanangku. Apa sih? Ngarani pendekar banci. Iyalah pendekar banci. Lamun pendekar banci, gulet tewa ya perang kaya ngapa sih dak? Yang buka yang apa? Ajaduk maning ajaduk maning ajaduk Ama, nenek kamas ayo gak kita mah. Temenan didakan diropok banci. Nenek kak, mas ayo kamas kagian kamas lari sini bang lari. Ditulak one. Banci desi wis awan pada dedek. banci di jati sawit. Istri aku masih awan pada metus.